Poštovani gledalci, nalazimo se na mestu gde su 3 osobe upale u nabujalu reku Trnavicu. Kao što možete da vidite iza mene, meštani ovog naselja se okupljaju kako bi pomogli u pronalasku 2 nestale osobe. Jedna osoba je ubrzo spašena od strane spasilaca. Kako možemo da primetimo na terenu, građani se samoorganizuju i stavljaju džakove sa peskom duž obala kako bi spasili svoje domove od nabujale reke Trnavice. Iz MUP-a za sada nam nisu dali nikakve informacije za medije i kažu da trenutno prikupljaju informacije sa terena, a da će mediji biti blagovremeno obavešteni. Dolazili su prije 3,5 godine, 4 godine iz Vodoprivrede Srbije sa optinarima, gledali su u rijeku i obećali su, čuno se da će da je ukorite, baš tvrdo obećanje dali, međutim od tada do danas, eto, vidimo, ništa se desilo nije, a sigurno da sramimo, ne daj Bože da bude, ako bude još kiše, ako bude onda ove kuće koje su tu nadomak rijeke od 10-15 metara bez, to će haos da bude. I normalno, djeca koja idu u školu gore, pored škola koja je u fabrici obuće ras, u krugu fabrici obuće nekodašnje, ta djeca ovuda prolaze ovim putem. Sigurno da sramimo, ne daj Bože samo da Bog samo da prestane padavina. A ovo je sa brda, da se slije voda, kiša, snijeg, to je i onda ta voda normalno nema kod nego u koritu rijeke da dođe. Međutim, to je Trnavica i Jošanice su jedne od najopasnijih rijeka u gradu. One svaki 50-100 godina uzimaju svoj dan. E sad, kako će se to rešiti, a građani se organizovali tu, svi mi koliko smo mogli, ali nažalost opet ništa bez jake mehanizacije i pomoći struktura koje su zadužene za ovo. Recite mi samo, da li smatrate da je bila brza reakcija nadležnih organa? Ne mogu da kažem da je bila brza, da je trebalo da bude brza akcija, oni su to trebali da završe mnogo ranije. Da ne bi ni oni hitali mnogo, kad se nešto dogodi, onda tu više nema ništa brzo. Evo, nažalost, izgubili smo 2 života, 2 dobrih ljudi, komšija. Šta ima drugo da kažem? Ovo mogu da neki njima na dušu samo. Vodoprivredi Srbije kao i ljudima koji su zaduženi za rad, a normalno tu smo i mi, verovatno građani, ne verovatno, nego i mi smo sami krivi. Eto, mnogi su do same rijeke i verovatno se svašta i bacalo i u toj rijeci, šta znam, i rijeka kažnjava. Da li očekujete da će nestali građani biti pronađeni? Trebalo bi da budu pronađeni, ako bude se strukture angažovale da ih pronađu se. A sami građani, mi kao mi, niti možemo, niti imamo opremu za traženje tih ljudi. Trnavica se koristi 20 godina uoči svaki izbor. Koristi se. I svi znamo koliko je ova Trnavica opasna. To svi znaju. Znači, ovo nije prvi slučaj da ona ovako nadođe, nego ona je x puta nadolazila. Ali slijem vlasti kako je koja dolazila, oni su se oglušavali za ovu Trnavicu. Svaka vlast uoči izbora govorila je, dobili smo pare da se Trnavicu koristi. Međutim, Trnavica se koritila nije. Što se Trnavica nije koritila? Ko je za to kriv i za ova 2 ljudska života, to treba neko da odgovara. Ko po vašem mišljenju treba da odgovara za ovaj problem? Pa, ljudi koji su redom, ili vodoprivreda, ako je davala vodoprivreda, pa Srbija, vodoprivrede, ako je davala pare,
oni su trebali da vidu gdje su te pare, zašto nije Trnavicu poričeno. Neko je morao. Sad ne mogu ja da kažem, sad da ja direktno nekoga, ali otprilike to bi trebalo da se vidi zašto ova Trnavica nije uporičena da se znalo. Jutro, ovi su, koji su topili, bili na Saba u Stambol džamiju, izašli su, vidjeli su kiša pada, pratili su situaciju, ovdje Ramis Hadžija, je ova kuća, je tu njegova, on je prišao do Trnavice, tako imam ja informaciju, prišao do Trnavice, kako je otišao je, njegov komšija Safet je skočio da ga vadi, onda je skočio Safetov sin, tu spasa nije i malo, jedno otprilike 150 metara dole su ovog Safetovog sina izvadili, kobali ga je bacila voda, izvadili, ovi dvojica su otišli, da im Allah dženet pokloni, porodicu Sabor, ali za ovu Trnavicu treba bi neko dobro.